I ćao svima ljudi, dobrodošli na moj novi video na kanalu. Ovdje je youtuber Feki. Dakle ljudi, vratio sam se, evo snimamo CarX Highway Racing. Dakle, ovo je skoro pa realno igrica Extra Skin TV. Dakle ljudi, tablet mi je na popravci mi je tablet. Ovo da smanjim, pa će stići pa ću snimiti kakav mi je tablet. Dakle ljudi, klipova nije bilo zato što bila je ljudi škola i morao sam učiti tako ekstra. I ajde da mi neku trku da na neku trku. Uzet ću neku. Ok ljudi, idemo na jednu trku. Evo imam ovaj auto. Idemo na trku. Dakle, to jest, ja idem na trku, malo da smanjim. Ok. Ajde. Trka. Ok. Nek se malo očitava se. Ok. Ovo nije trka, ovo moramo stići do cilja na vreme. To jest, ja moram stići. Ok, ajde. Ovdje ima nitro. I kako je dobra grafika. Ok. CarX, ajde. Još 55 sekundi. Nek ti se napuni nitro do kraja pa da pičim. Ok, evo ga. Ne. Nitro. Ok, evo ga. Nitro. Ok. Dobro. Ok ljudi. Evo je policija. Evo ga policija. Ajde, moram presći policiju. Ljudi, klipova, rekao sam, nije bilo zato što škola, morao sam malo više da učim. Evo ga ljudi, cilj, to. Morao sam učiti, dakle, radio sam domaći, tako da ništa. Ok ljudi, dobio sam $4760. Next. Ok, da vidim. Wooden box. Ok, dobar. Papirna kutija. Ok. Dobra. Ajde neku trku ovdje da vidim. Aj neku ću odavde trku. Ova trka. Da se trkam. Ajde. Ljudi, sutra je petak. Sutra je žurka u školi. Idemo na fakultet. Ne idemo više u osnovnu. Jaki vjetrovi su bili i oduvalo nam je školu. I ostaje fakultet. Idemo gore na fakultet. Učimo sve iz osnovne škole. Ok, trka, ok, idem. Budimo 4 takmičara, ok, ajde. Lijepo je pobjeđivati. Ajde. Sam prvi, drugi. Prvi sam, ok. Zašto imam najbolji auto. I ajde. Ok, ajde, idem. Kroz šumu neku sada idem. Nitro, ajde nitro. Dobro će mi doći. Ok. Brzo sam.
Idem 120 na sat. Ne mogu me prestići. Au. Ajde, vozi. Ne. Prestići me. Ajde. Neće niko. Okej. To. Prvi sam. Dobre. Okej, ljudi, pobjedio sam. Ja mislim da je to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi YouTubera Fekija. Pozdrav!